Anya laki din! Mga anan, bakay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kalipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Agedi takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idin aminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malang arod, ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rodan. Nala, umuna ka ng kusina bakay. May sagana kung di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga agsend iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka dagiti content mo, bakit? Eso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay data? Ni Guria Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulatta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan magkaskan na bakit ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka si Jay amalidlidaya. Anya? Katuan, tunggal malagip ko ti amin, anagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agarami iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnong. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang proud ka. Karagidar aramida. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot, For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Ay, makauma abuy-buyaan. Sika akit dimet gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunaktubot. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya? Ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't ngay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nga agbibisin nga agbalin na vlogger.
Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gloria. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sikalaang ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka lang ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman, ti pakakumikomam. San ka tatay tala, mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ka talaga lakay. Ha? Tapay? Kitaon da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinaurnong mo a dollars. Bakit? Manipod nang rugi ak nagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisenden iti PayPal account ko lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragragsakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bandog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato ah. Ay katun alakay, day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapod naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang matanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di nagaruba, agaraming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat ket ding ag-vlog ka ah. Tamas at aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ko dyak amaw. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't ah. Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't ah. Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isupay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds.
kita ang kadita iti impos ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Yak ni Goria! Mangrugi itakat at vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agraraman na talaga. Gapula ang tanakita na timpos ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Naus mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day taga Arabidan na. Gamti inaldaw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Naaw histerik na nagapu tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Goria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko mare. Imbes na mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Aywan awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Bakit? Wen lakay, friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipubos na iti Facebook. Pasig ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbaga mga video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon avyos na muta. Nya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, umis isbuak. Iminumak namin iti buko juice, iso nga isbuak matin nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangag ko ti bagbagam Di mo kunay na day ta video kit ikunting mo. Nay! Isbaw. Iso nga rin nga inbedyo taday content ko, abay nga men. Anyat parikot mo Anton. Anyang! Anya nga iti amok, no iti da iti nga video, kat ag-viral. Ang laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung data. Anya kamutin. Ultimo pa nagis mo, may content mo. Nawan parikot iti da iti Anton. No agsweldo akto mo iti Facebook. Sikat yan adda makinabang. Isuasan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito Manakibiyang nga. Ay, agtalaw! Nay! Nanyising aro data ka mo, kakababa ay! Anyaman ti ni Korea. Kastamatan. Hay! Jakam mo. Jak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman ngagbali na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat ngarod dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na kay content naman tan.
Binagbagaan ka nun nila kay na, ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta, ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot ati pan nakaibabain ti anak dano kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria? Kaslasan mo ngang pampanunaut. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, inidabaw. In-vlog na ti panagisbo na. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Nga na. Kunaklakit din sa inyo nabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim imas da itirabi ikinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan ana. Pudo day ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kuan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Gorya, anya man ang dayta? Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pailangan sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apaw, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kan ishare mo mo tanadi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Nagiti vlogs na. Ngam kada kita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin na kiti kawis mau. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi kan o am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki din. Nagalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.